Tayo manuia, second Samoan. Tayo manuia, na malo. Talofa tu e lau sunga le whawhiangai na whomai, ma le whalitua. Ta maa o ao ma whalitua. Talofa tu e le wasenga o te akono, whapea fo il mawhtanga tina. Ia e maisio tatou whanau talavou, ma whanau witi. Talofa fo i tatou paanga masani, po tatou woma ainga, tatou tapua i whaatasi nei tai au. Whaftai le alofa o le atua, ilo o tau soifua, ma lo mātou wola. Lo nā alofa o tatou wauli aile nei tai au fau, nei sapati. Ele leile atua? Oh yes, I taimi uma. Ya, sina upu e tāpena pena i o tatou loto, mo tatou nganga le tapo inga ni tai au. Salamo e se lau 5 fai upu e 5 ma le ono. Ia o tau vivi I atu ia te ia isu me palo ta lili. Vivi I atu ia te ia isu me palo leo te tele. Ia vivi I atu ia ioa. O mea uma e fai manava. Ia o tau vivi atu ia te ia. Me upol pese o le amato pese. O te fia ia ilo na malo. Ma te sava vali ma Yesu ia so uma. Ia manuia, masao mauli lau tapua inga nei tai au. Walking with Jesus every day. Please don't give up the fight. This day will be such a beautiful day when He calls my name. So let's get together and lift Him up and give God all the praise. I want to be a part of the kingdom, living in paradise. Walking with Jesus every day. Please don't give up the fight. This day will be such a beautiful day when He calls my name. So let's get together and lift Him up and give God all the praise. I believe this day will be a wonderful day when Jesus calls out my name. Saying, child, you'll be thankful to every little thing. You are welcome to stay. So much love in the presence of God. How awesome this place will be. So tell your friends and your family to not give up, for in Jesus is victory. I want to be a part of the kingdom, living in paradise. Walking with Jesus every day. Please don't give up the fight. This day will be such a beautiful day when He calls my name. So let's get together and lift Him up and give God all the praise. I believe this day will be a wonderful day when Jesus calls out my name. Saying, child, you'll be thankful to every little thing. You are welcome to stay. So much love in the presence of God. How awesome this place will be. So tell your friends and your family to not give up, for in Jesus is victory. I want to be a part of the kingdom, living in paradise. Walking with Jesus every day. Please don't give up the fight. This day will be such a beautiful day when He calls my name. So let's get together and lift Him up and give God all the praise. I want to be a part of the kingdom, living in paradise.
walking with Jesus every day. Please don't give up the fight. This day will be such a beautiful day when He calls my name. So let's get together and lift Him up and give God all the praise. I want to be a part of the kingdom, living in paradise, walking with Jesus every day. Please don't give up the fight. This day will be such a beautiful day when He calls my name. So let's get together and lift Him up and give God all the praise. So let's get together and lift Him up and give God all the praise. So let's get together and lift Him up and give God all the praise. Exalted in the heavens, exalted in the earth. Hallelujah. Your name is exalted in the heavens, exalted in the earth. Hallelujah.
beginning and the end. Hallelujah. Your name is exalted in the heavens, exalted in the earth. Hallelujah. Your name is exalted in the heavens, exalted in the earth. Hallelujah. O le tapo inga I le tua. Tatou whaita ua whatasi I le wala o tapu ai. Ua ua whapelawa o nalo whamai o le atua I le lalolangi. Ia o mai ai lo nā tali I atua tasi. Ia le whano se tasi e whātua I a te ia. Ia maua e ia le ola e whāwawau. O le tātou tatalo, let us pray. Au noa ma le whātua mātou te leilo atu la o fio. Me leo poto lo nuu malau e kalesia I lana whaatu e whaitele. Ia lingi mai e ia mātou le whātua. Whātupuina lo mātou whalangolango I la o fio. E manui ai le tapo inga a whaianei. Without faith we cannot discern you or your will. So encourage us during this service and help us with our faith. In Jesus' name we ask. Amen. Atato amata lenei sauninga el pese valu ele lei o me uma. Ele
i fumatalo i le tua. Let us pray. Ana iei lava se isi atua leli ie. E ono ave i ai le whaatu e au tangata whaatu atua. Se manu o ia le nā ua mātou wala usu i ai le nei tai ao. Ana e fwoi se isi atua na te loa i mātou e peo na mātou i loa o i mātou lava. Se manu o na whata whai taulanga ua mātou lotu i ai le amatanga o le nei vai aso. Wa le mele na on te tau na whai el tangata. Alu pomoni lava ele eise tua e siri malau o fio. E whai le langi ma le langi ma me uma o iai. Na whatontonu rina leo ngā ruenga o le whaanga e lo mata i saupa ia. E whai a fo il tangata i ona winga mo na lanu ese ese. E leifo i se mea e whai a ma ole a whaia e le i whaia mua e la o fio i lo mata i saupa ia. Sa lilo i tangata le winga moni o la o fio, na mai fo i perofeta, wha masino, a mai tusi mātou te whaitau, wha longo i ai au ona. Ia le ma whai lava le tangata, nei ulava ina liutino tangata la o fio i lo walo o Yesu Keriso, lua afeta usanga taruai. Ma wha malama lama atili le winga mone o fio ngapa ia. Le ua utu ai le toto masaa i lo mātou atunuu. Le ua mātou savali vali e i o mātou fo i tupulanga ma le lefefefe. Na ua mātou mautinoa, o lo o iai whaatasi la o fio mai mātou. Na uina mamao walunga le langi o lo fio anga pa ia. Alo e sili ona e lata mai i ai mātou na i lole manava o le ola. O le tau mawhai o le tangata e whapaleni mea na e lua. O le mafua anga le na e alaia mātou tāpua inga i la o fio e pei o nei ai le nei tai au mātang o fio. As we pay attention to creation, as we read our scriptures and our holy books, we are reminded about this conundrum that we get to live in it. How can a far God be so close to us? How can a just God that requires atonement and sacrifice and proper payment manifest itself in our beings? That's the conundrum. And our scripture tells us we're only able to discern the truth that is in you and manifested in your Son Jesus Christ through faith. This assurance of things unseen, this substance of things that we hope for. So it is our prayer that our coming to your sanctuary this morning plays a part of that faith manifestation, such that we can continue to discern your will, continue to incorporate your calling for our lives, so that this week would be a good week for us, your people of faith, and the world in general. Pio le nala mātou whanaunaunga leli ie, ia mātou I loa lava le nā atua. Mātou whitau ngā tusi o mātou tālo talonga. E o fwoi lava I le lele le pepe, po le tutolo le anufe. Le mātou vaai le vani monimo, I whetu o le langi, o neone o le matawhanga, le leo le pepe pe atangi. Ia mātou I loa I lava la o fio leli ie. O le mātou tutalo ia oane I wha o mātou loto. Ma mātou le langona ai le whaali fou mai o la o fio, ia I mātou I le aso ma le aso. Ia oane I o mātou tausi whaatupua le ami o tonu o la o fio. Ia o ngā teimi mātou te le mauti no ai.
Mātou te tatala ai le tusi, mātou te oane ai tuli vai o mātou loto, ma mātou sa ili I lau fio ma lau finangalo. O mātou mautinoa, e le mawhaie I mātou e ala I a mātou ngā ruenga, o nga ngau mai le finangalo o whaito tasi o lau fio. Le melea o mātou tu inatu ai o mātou loto taito tasi, te whaali manino mai I ai mātou. O le talo ia maua foi I mātou le toa mātou te usita ia ai le whaali fo mai o lo wanganga pa ia. Le musumusunga lo wanganga pa ia o lo fautua ina ai, le soifua ma le ola o tangata kirisiano whaatuatua. O le mātou te talo ia whapeina o na whaia la mātou au lotu ma le kalesia I nei. Le ngata I le nā o na mātou au me mamae ma au uso lo mafuta mai au wala ese I le teimi nei mai e lua. Ia whapeina foi o na lātou I ite ina, le whaali mai o lawa fio. Ma ustai o lātou tangata ngā lulue le nā whaali. Ma le whamoe lava ia manui ai o lātou ainga. Pe o le nā le whamoe o tangata whaatuatua uma le ali ie. Le ngata ina ia manuia I mātou o lo whaatuatua. Ia tau wala tu fo I le manuia o isi ainga o le lalolangi. E ala I le manuia ua saatia I ai mātou. Le mātou te talo ia whaongaina mātou ngā ruenga whau ma ngā ruenga osi. Ngā ruenga whaauau I le nei whatawhaitaulanga. E whaima wala e whalau te le ina ilo whina ngalo I le lolangi. Mātou talo le li ene I yeilau whamanuianga I le malo tele o Amerika. No pia I ai tangata Samoa. Whamanuia le Palestine ma le Kapineta. Whamanuia fo I le Congress ma I lato o lo whaia tu la fono le nei atunu. Ia whape fo I le vaenga o whamasino. Ia walawa nei ngalo I le tangata. O pule uma e mai la o fio. E whaitawina fo I o mātou teimi. Ia o mai fo I le teimi e lango e ti asa. Po le alawa I whea le malosi o tangata. Mele nā mātou te whanau manua tuai I a te oe le li ie. Se e te pena se no fuanga mo I mātou e le ngata I nei. Ia whape fo I le whawavau mautinoa o la o fio mo I mātou whatutua. Mātou tu inatu fo I lumo o la o fio te tai o la mātou malo I Samoa. Samoa tu tasi whapea le malo Amerika Samoa. Ia ua fo I nei ngalo I a I lātou. Pule umae a mai lawa fio. O fo I whalango lango lātou I tangata. O fo I whalango lango tele I lātou I tangata. Wa o le presupposition o tangata. Lo te wala mai ai le finangalo le tua. E whalango lango tasia I lātou I le tua. O na whaali manino e ala I lo walo I Yesu Keriso. Wa fio le langi ma o fautua mo I mātou. O tu ina mai le tua nganga pa ia e fautua I mātou a mātou iai le nei yolanga. Whaola ola mai lo mātou whatutua le ali ie. Maua ngā ruenga mātou te ngālu lue ai. E whaali elo mātou whatutua I lao fio. Mātou mantua nisi o aingol o la whai mai le nei tai ao. I whanoa noanga o mafutanga o le petia o le oti. Mai se o aolofa ia I lātou o tu ua. O atili mai fo ia I mātou o le maliu o le tangata. O le unga lava lea. A maliu le tangata o Keriso. Ia o lona manuia lea. Ta ape mal salalau o lo nu umalau e kale sia le nei yaso. Fe au faitele ma fe au faiteito tasi. Le ngata ia I mātou le nei tu o le kelope. So se mea foi o lo mafuta mai ai lo watunu. Ia lato fe au o le neiva yaso wa amataina. Mafuta ina e lo wanganga pa ia. So se mea o i ele Samoa ia mātou wōlava ma le nei mautinoa. Wa ifo pa ia o lo mātou watunu I a te oe. Lo mātou te talo o te whaamaina I mātou. Whaari mai pelo wanganga pa ia I mātou au fionga. Tupula ia lo mātou malosi mātou te usita ia ele nā whina ngalo.
Nei manui ai o mātou ainga me se foi ainga uma o le lalolangi. Ia le nāla mātou te talo ta mā. Tu inatu whatasi ma te talo lilo o le tangata lava ia. Ma ta upu onga le tangata o lo tau ave ana venga. Mātou tu inatu I lau o fio. Wa oe lava na e whetalai. O lo wamo e mama. O lo o venga fo e amongo fie. Wala atu le mātou te talo. E swafo lo walo I Yesu Kirisu. Le aole ne e kalesia. Tātou te pese te ina I tātou special choir, pese sfurulua, leli ia I o vai. will give thanks to thee, O Lord, among the people. I will sing praises to thee among the nations. For thy
Thy steadfast love is great to the heavens, and thy faithfulness to the cross. Be exalted, O God, among the heavens. Let thy glory be over all the earth. Be exalted, O God, among the heavens. Let thy glory be over all the Mātou sauina le nei mea alofa mo lau fio ma lau ngā luenga I nei. Se ia te lia mai ma ia whalau te le ina ai lo fina ngalo, e le ngata le nei o lotu, ai whape fo I le lalo langi au au. The price of gold and silver has hit record levels this past week. So these fiat are worth less than before. But the reason why we do this, it's a token of our appreciation of your grace and your love and your abundance. Would you receive it and bless it? Amen. Fionga le tua la tātou whaitawina. E vangalia aluka o mta upo esfufitu. Tātou whaitau whalawhalawha I le whai upo e 5. Po mai le whai upo esfulu. Our reading this morning is taken from our lectionary. There's a series of text as well as the gospel reading that we'll be reading this morning in Samoan, and you're free to meditate on those other scriptures as well. But this morning we'll be reading responsibly Luke 17, verses 5 to 10. Ona whai mai leo leo apostolo I le li'i. Ia e whaatuputeleina lo mātou whaatuatua.
Mai foi so o tō e ana le au na o suatia le ele. O leo I mamoe. E whai atu ea pe asau o ia mai le vau. Saulo ia I nata o tō e ai. Whaftai atu ea o ia ele au ona ina ua whaia mea na whai atu ai. Ai lava ele ai. Ia te le maile atu e ala le tātou whaitau ma whaalongolongo I upo ana fionga pa ia. Tuma watu pe ia te ia lona lava vi inga. E ale tu lava. Nei teimi Talofa atu ai pa ia o le tātou kalesia le nei tae au. Fionga te whono ma mamalo lona lau. Fo ilo whainga aruenga I sunga ia o ao mo lato whalitua. Talofa atu fo I wasenga o te akono. Mai ta wina fo I mai whainga malanga sa whenga I manisi. Ili vi inga lava I le tua le wha ai titia. Talofa atu fo I tupulanga talavo tamatene. I'd also like to extend a warm second Samoan welcome to our folks who are joining us online either now or later on in the week. And it is our prayer that as we worship every week, you grab a brick from what Jesus is saying and what the Spirit is speaking to us through Scriptures. And you take this brick home and begin to build a solid foundation. So when the turbulence and the problems of life hit you, and they will hit you, you're able to stand fast, believing that God will not forsake you. Matua I le nei taiao, le whaatua tua mo teimi uma. Pese I whengo fia lawan tātou whaatua tua I taiao a sa, tāle pese, whai tautus pa ia, la haunga whai whiau, whengo fia lava, la e mama. Tātou mai le malu e pe whengo fia na tātou I ite ina o le me pa ia le me nei. Ai ala lewa yaso. Pa whiona ave I tātou le file mu lea I le lalolangi. Pea watu a whawheloa I tātou e tātou pili. Me pakaia tātou ta avale. Loneliness. Tangata mamai. Mo I lātou lavolo iei industries I e pale whengai meistangata. O isina industries whinga tā tele. Wai o mai ata ngata taruai o na lato tongi la lato tupe. E ro lato manao I a tau tua atu I lato. Whawhewhia la tātou ia ua. Tapu vai tasi I tātou I le tua. Whawhia tātou Samoa ia na whaopa ia o ro tātou watunuu. I le tua malo na whinangalo. Nela nai whiam na mia tātou whatutua. Whiam na mia tātou le whatutua e na ia tātou wasa I na ai lenga suo le lalolangi. Na ia owa na ia whaina I tātou le neiva yaso. Mal me mua la tātou an tātou I loa. Le whatutua e le pei o isi mea e masani on tātou vaaya. Le whatutua e le pei o ni saito. Tele se whaputu ngā seito o le lei. E le pei o se sii se whaalave lave. A te le nu mela o lau sii. O manuia le nā whaalave lave. Le I le whapenar whatutua. Whamele li I a whai lava e te le lo tau whatutua e pei o le fuol sinapi. Sta mā I whatutua lava.
e mawhai lava no tau whai atu i le neisu kāmina e lia ina ma toto ina i le sami. Ona usita i ele o le sukamina i ate oe. So o le tulia se ia tele le whatuatua. O tele whatuatua le whailau tusi. Te lelo na lofa le nei masina. Nei o le whaia whapena. Tu sale te leo le lofa. Ma le titio le lofa. I le whatuatua. O le whatuatua e tino i matangi o isi ia, o to inga upu ia e pe o le lofa, o le gravity, o pe oni upu e le eni o lato tino, se vanga nā ua whaatino ina e tangata. Wa melana na tupu i le kalesia, o tele ia whatuatua, ai le eni ngā ruenga. Nāna tusi atuai ia Paulo e le kalesia te Salonia lua. Lei a le ngalua le tangata le tauna ai. Whaali melo whatuatua e au noa mga ruenga. O se whatuatua oti le nā. Au le whatuatua e mawhutaina e ngā ruenga. Ia o le whatuatua ola nā. So faith is sort of like this ephemeral reality. It's sort of like Wi-Fi, right? I mean, you don't know where it comes from. You just know you need the passcode, and then you connect, and then the rest of the world you have access to. It's like a catalyst. Whatuatua is like a catalyst that participates in speeding up the reaction between two or more elements. It's not something that you need a whole lot of to do its work. No, once you're Wi-Fi connected, once you're AI enabled, it's there. So, le fisiri la fa fe la ona tato whatuatua. E fa fe ona, okay, well, definition of whatuatua fa mai o le whaalango I mea ua whaamoe I ai. Rona winga o le double click I whaamoe. E se mea o e whaamoe I ai. E se mea o lo e nau I ai. Ia, na whaamoe le tātou whailau tusi e. Anu Samoa le whaalawe lato wainga. Pero le whaamoe le nā. O le whatuatua la o le whaalango I se mea ua whaamoe I ai. O le mautinoa o mea e le o vaaia. So e penale winga o le upu lea, mai o le mafu angal na e le ma whaia un efe mai I te au, o au te whatuatua I le tua pastor, a le ute vaaia tu I lau whanau e, ta whawhauta maiti. Le mwhai. Tu pepela e sila fiele, tu amoa ua ia, le tangata, le fo lo tau mawhai, lo u whatuatua. O te fia mana mia ana o waai I nai ngā ruenga. Ia o manatu lona lua. O whatuatua le whaavae lungo ni langona. O umona whai atu ia le au soo I le li I whaolola mai lo mātou whatuatua. Ion whamatala lo le li I le tala lea, whamai oaise o tō we ana le au ona. Usua I le tae au I le vao. Sau ina uangoto le la. Sanga lua I le vao, wa ai manu le ainga. A fo I mele au na whai atu e le matai ia alo mai e iau se tanga malu se avatu lau sua. Mele li eilonga le ai. Le whai a whapena. O le au na I o le au na. E pio le winga o le manatu o le tua, e whapeo na malo le ala ma susu o le vai, e whapena le tangata e te tau na whatuatua. O lana nafa lea. I le tātou scaffolding e le sili atu le ti a kono I le whaiwheau. O le scaffolding lava nā. A le mele nei tātou te loa, e le sili atu le whaiwheau I le matai o ngā ruenga, e ana le wheau. So I think o upu tu sao upu ia tau tala fo I maleava.
Ala winga lau tala o upu ia o le whetalainga le li, whai mai e lei loa se whaatua tua i o tau langona. Pe tau te vai mai na ua alu le aso o tau i la ngātai whale po o te le vau. Lei tau te o mai a serve le matai. Whai mo mua sana mea ai. Ona whatoa e tau sami ei lea. Le wingo le whamatalanga le li, penale o wingo le mele neo le whaatua tua. Le se mea e te ala i fultai au o le leilau sa vali o na le whaia lea. Le ai. Mo i latou o lo i nei o lo tupu le malafongi i lo tātou city i le sale nei. O le mafu angal nā le ua o tangata sa masanina o downtown e tāpua i ai. O le ua ta ape mai tua. Te alabu sau tina tu mai whai tutoa. Mai sau e vaile o ngari i lea. E o latu rola i o sto ino Laverne Joseph, lesa plestene ma CEO le Retirement Housing Foundation. E mason to luo Jean. Wato mato whelo ai. Whaipisina lewa o tau sanga mato li whelo ai. E masaro Laverne ua lata i leiva spulu tau sanga. Ia lea sa wali vali alon to aise a leanga o le mele te tauna whai al tangata whaatua tua ile aso sa. Apoloka le Long Beach Marathon le whalsai maasanyo ne alu e su e se whalsai te alu i ai. Famile li e whapena le meta o le whaatua tua. E whapena le wingo le upu au auna le tua. E te tauna te pena o e ta la ile tala lei in season and out of season. Siper mena na ina pele mati le ina walatu le li. Ma nei ale va ai mamau atu, lanu lau ava na lau. Ya so atu le li ele ni fua. Ya ala ne le se fua le mati ona le io o le fuata mati. Ya ule fifile le fetu le mati, pero le mati le si aso so ai. Ona yele manatu le li e penale fatu duo le tangata kirisiano. Le fatali se ipati patia ia lona au nanga e tangata mai fafo. Le fatali se io o se fuata mati o te tau na fu le mati ona fu ai lea. Le li le e fu ai te mi uma. Fatu duo ai te mi uma. I know the story sounds harsh, but Jesus is teaching us something profound about faith. That faith grows through faithfulness, not feelings. You don't have to wait to be good and ready. God has a high demand on your life, and you've got to do it day in, day out, in season, out of season, whether there's an NFL game on the TV or not. It's a very, very high standard. We live in an age that values convenience. We want Wi-Fi faith, instant, strong, with no latency. Faith is not that. You grow faith not by the applause of the people, not by the clapping of hands, but you grow faith in the mundane. When you're washing the dishes, when you're setting up church every morning, that's how you grow faith, because faith without works is dead. Tātou ai o nā lea tua. Tātou o so o Yesu Keriso. Lo tātou nafale nā. Lo tātou tiute nā e whai. Aso umvayan tātou mafo whau e tala e le mau oa mala salo. Ngā ruenga tātou le anga le lei tangata. Su e tangata vai, whimna mia le malosia, malosia tātou. Ia o fwoi nei ngalo tātou fwoi vai vainga. Ia, malamanatu muli. Le whatutua e whaima whaamungu.
Lua Timoteo mta upu mua fa upu ono le fitu. Na tusi atuai Paulo ilo natali o Timoteo. Famu mu le malofa lo ia te oe. Famu mu le malofa na ia te oe le fatutua na o wiloa i le tinao lo tinao loi. Me unike lo tinao. So faith has this requirement that not only must you work to manifest it, but you got to do it continually, whether it's in season or out of season. It's ona fa'amu mu le malofa. Ya malofa fo ele se malofa falele ena o tangata fa'apitoa latou te maua le fe mai ia Paulo ia Timoteo na ova ai le tinao lo tinao matua o loi. Ia te ia fa'atutua na fa'atutua fa'amaoni. Le foi na pisi ai lo tinao e unike. O te loa fo yo lo ia te oe. And I think this is something that's very unique about our Samoan culture. We go 2 or 3 generations deep. So when Paul wrote to Timothy and said, you've got to fan the flames of your faith that I saw in Loy, your grandmother, and Eunice, your mother, I also see in you. So what Paul was saying, it's not a heroic thing to be faithful in God. No, your mom had it. And your grandmother had it. And you have it. So all you have to do is fan that flame. And you can command this sukamina to be lifted up and planted in the middle of the water. O te talo ia au ngā tātou tāpua inga I whatupula ia e pēlo tātou whatuatua. Te rewhi ngā ruenga o lo maro fau I ele lau lau. Ia, a meo le titil nā whainga mea. Ana un tātou whatuatua e leini ngā ruenga. I ele o iloa le ola o tātou whatuatua. Ia, o le lui mo I tātou le neva yaso. O tātou olo ono nofo I se environment e tele na mana na o tātou I me te tele. Ona o whainga lea o le tunu ulea. Ale whi mai a ia le li I lea I le tau tuli I te lelo whatuatua. Le fo te whalongo atua I le mele nanu e ata meti whi mai, you have to believe in yourself. Well, Jesus said, believe in me. But maybe you can start with believing in yourself and then extend that over to believing in Christ, which is sometimes foreign to some people. But those of us who are spiritually inclined and believe completely surrendering in Christ, maybe we can do some work internally ourselves. That's why you have to fan it every week. You can't just come one-time thing. No, you got to do it every week. And to the extent that you're able to live it out every day, then your faith will grow in leaps and bounds, such that you'll be able to move mountains and do wonderful things for God's kingdom. Ia, o te minera tātou whamandunga. Tau sangatu I te akono, te pena mo nei sakarameta. Ia su maima tala mai au. Mo I lato o lo whai whamandunga mai lunga o penga te whailangi. Peile manatu o maota tau ave le lao ai o le tua. Po whelava le mea o lo o nopi ai e tangata Samoa I le lalolangi. E mana I al te mile nei e whai e lau whamandunga I nā. E
pe ona whai I nei. Tu ina atu ni nai upu e pe ona tātou maua mai tua ao le whatuatua. Ia mamanu ai le sounding o le whamantunga. Au tātou mawhau le lofa malanga le leo le tua. Na whatino ina le nā lofa I le sula. Leo walai le nei tai au matango fie. O le tātou te talo. Mātou vangaia le lao ai pa ia. Te pena mo I mātou. O le whamantunga. Le o whatuatua I le nei masina o ke topa o amata. O le mātou te talo le li ie. E whaima whamanatunga o lo maliu. Lo te tū manu malo I le tunga mau maleoti. Malau wala au ia I mātou whatuatua ia te oe. Mai ele teimi e te toi fo'i mai ai, mai e talia I mātou ma mātou anganga. I le mawhutanga wa wala lata mala o fio I peona ia I le amatanga. Fio mai anganga pa iai le nei sa uninga mle sakarameta. Whapa I ina ai o mātou tangata ngā rurue mo la o fio. Ono lo suafa ke risu. Amen. Mai paulo le alawa po na whaalata I nai le li o Yesu. Na ia tango ai I le areto o si tie o lātou luma. Ma whape atu o lo tino le nei o tofi tofi masui o tō. I o tō whaial nei mea ma whamantunga ia te au, ia so umatou te ai ai. Ui whape fo I leipu ina umona lātou ai o si tie o lātou luma ma whape atu. Le ipu le nei o le whengainga fau le lo tō. I o tō whaial nei mea ma whamantunga ia te au, ia so umatou te whainu ai. Wa o so umatou te ai ai le nei areto ma whainu le nei ipu. Tō te whaai loa atu ai lona maliu se ia toi a whio mai o ia. Maina mo muala lātou whaaftai, me leo te wala au whaaloalo atu ai te akono. Se ia langa le tātou whaaftai mo le areto ma le waina. E lawa pōna whalata I nai le li o Yesu. Na ia tango I le areto. Whaaftai pe ona umona tātou whaaftai. Tofi tofi le matu ina atu I ona so o ma whape atu. O lo tino le nei wa tofi tofi masui o tō. I o tō whaial nei mea e whamamtunga ia te au. Ia so umatou te ai ai. Ui whape fo I leipu ina o umona lātou ai. Si tie o lātou luma ma whape atu. O leipu le nei o le whengainga fōu le lo utoto.
Iu tō whaia ne me ma whamandunga I hate au ia so umatou te whenua. Ala whapena fo iun tātou whaia. Tūlai te akona. Ia, ia manuia lunga luenga whatofu tofulia le whanau le tō. Tūlai te akona. Ia manuia lunga luenga. Talai Yesu. Le ipule ne o le whengainga fōu le lo toto. Whenui e tātou umai ai. Tātou te talo pēa. Tai le li ia no le nei lau lau. Le nei sakara meta pa ia. E matala mo tangata uma. E leo na ua mātou ana ia o tū la fono. Ua mātou usta ia lo finangalo. O lo la valofa ma lo alofa faiti tutasi.
Maliwa ke riso masui matou a matou wanga salapea. La matou Talofa pe na matou maua le nei tai au. Fa pena na matou tufa ina atu le manuia le langi au au. Pe matou ta ape le nei masina wa mataina. We thank you, Father, for this open table. This table that's open to everyone, regardless of who they are. We are here as faithful people, not because of what we have done right, but because of your grace. We ask that you continue to encourage our faith and to help us grow faithfully. In Jesus' name we pray. Amen. La tatou fai un nei sauninga el pese se la wonus furuono o mai aso mai. So leo
a sao lo tamaiti pe masani e tātou. So watu lava noe, e whai e tō loto le ainga, po whai lava meo, o lo ia le ainga, mana ia lava noe le tu whatasi e tamaiti. Me se lau kuoli nai le lo loto. Na mai leo lato tau loto I. Next Sunday is traditionally Children's Sunday in our community, so we will continue to honor that tradition and invite all of our families to gather their young ones and then bring their offering to God next Sunday. Breakfast will be served, I think. Se sau ia le te whono whaatuna na whamtalanga. Au mawhau le to tele o te maiti o lo a whaina lo lato soifua. I guess I groom for ele kalesia te maiti au laiti. Mele ui loa nei, o ngā tasi lava le seito maltitania, o le ngata e groom ele kalesia te maiti. Ia whatua tua maola I le tua. Ia whapena whena groom ele ti apolo ia te maiti. Isi fo I winga mata ngā wa mata o nāli ali mai. So I think o ngā lue le nganga pa ia o le tua e kalesia. Whatawa ina te maiti. Ia waine I mai le le ti apolo te maiti. Ia wa whamaile li I whape o lātou le malo le tua. So e mata I nā. So me lao le vaiaso lea le tātou lo te maiti. Ia mai whaumatu le te whono ia nisi whawhulanga wapo ui hateau. Ia e manuia lava le tātou e kalesia le nei vaiaso. La tātou whai u le talo. Let us pray. We've come to the end of our worship, and now it's time now to go out in the world and manifest your lessons, the scripture, so we can continue to be serving you by serving the world. O mato wo I le si ui o le nei tapo inga. O wina mailo fi le mua te ina I mato le nei vaiaso. Ta ape masala laulo nuu lau e kalesia mai mato uma. E mato wo ma le nei mautinoa. Le whatutua nei o mato tua a. Le whatutua nei o mato matua. Le nāfo I o lo ia I mato. O mai awa noa e whamumu ai le la mepa. Whamumu lo mato whatutua. I le nei vaiaso o amataina. La mato tu ua. Ia tumo mai o mato lunga. Le lofa tu no tele o Yesu ke riso lo mato li faola. Le lofa muti vale o le tu o le tama. Il man mafutanga le motusia malawanga pa ia. I lunga le ia mato malau whanau whatutua le lalulangi au au. Nei maso umai o il whakavau lava.